mikono tuijenge Kenya. Thutha wa President Ruto kurota ringi na kuruguria kioneki kieru kiria kuringana nake giukite kuguna Kenya na njira nene, ataramu a utonga hamwe na mwathanire nimekirire nganja kioneki giki makiuga Kenya matirenda kuigua ng'ano cia tugeka marenda ciiko. Ihinda nirakinyite ria kwanjia gwiciria horo ya beyond vision ya 2030. Nikaba umbe nguku yakwa ru ndi muoyo makiria ukambea ukareta ng'ombe thiini wa mathiko makwa. Ugu niguo Mukenya aruga ati ni atwikire ura atwikira riu maundu ma 2030 na mbiro dire ni magekonia na magakorwo kuo. Ona kiwe mwene ndarabirivu ria rauga reke ndi muthoro wama president we mwene ugu rauga wothe ni bisha nona drama. Atongoria marauga kioneki giki gia president gicoketie bururi haria wari hindi ya BBI kuona thirikari iguka matura-ini kuoya maoni kuma kuri ya Kenya, maoni ota maria moetwo hindi ya micemanio ria kiama kia UDA giatabanagia hindi ya kampeini na iria yananagio ta UDA County Economic Forum. Koronda keno thirikari na atongoria maru matwikire memore yao ni yakubibire tiri guria gatumia makoro ni mariganirwo uria twaritie uboro wa maendeleo riu marenda kuririkanio. Hihi political parties ni cigwitikira kuparticipate kuri public participation ino ikurehwo ni thirikari na marorete korora githurano gutuike ni kiundu kiramikina mida ndu mathi turukana ni moya maoni na ikuru githondekero kiundu kinene we aikoro konza city ginyo muthindiri ari kari ni kiroka kuga siko ire yari one of the flagship projects dire yari neguo gukinya gikiro kia mabururi maria mataumaga kanwa-ini ga president ta Singapore. Ataramu marauga no nginya bururi ugacerithie githomo, ugima wa mwiri, iganda gatagati ka honge ingi cia bata iria gwa thaa ici handu ha kwagira irathi hotomete. Uũ ni kuga Singapore ri rugongo bururi wa Kenya urorete ya itherero wina mwihoko wa gukinya rugongo na no githomo nikio muthingi uria munene wa maendeleo. President ni aromeria katiba minister ni matige gweka siasa ni tutige kuraga ciana na andu gukorwo makiura. Singapore ya ni mutwe nduri uhoro cio kathira atiri story guku ya no oro ugura ya no gura kuririo tongoria. Hoho wa Kenya monekete kwaga kuhiukia kioneki giki ni kiria maugite President Ruto atuikite muthamaki mwiranirio tahingia kuona hindi ya kampeini ahunjagia cia hasura agicenjia mururi na koina cia bottom up ni obeta no onetagirite akiomba thirikari nyandanduku na koina ciegie pointi 10 cia nandiko na Kenya ona matamukiritie ararugoria kioneki giki kieru. Tigo Singapore tigana inakio leki twambe tu implement katiba leki twambe twike maundu maria tugire twikira Kenya tuke tuthigithurana kwoguo ndena kamweke gagukorwo agituroteria ithu wa Kenya to tutirenda kurota Mukenya wa kawaida aroria angirute irio cia kuria ku abote gukoma we ni kurota araturotithia na ni kurota arambereirie. Hoho maugite riri no igeria ria thirikari guteithia Kenya thaha niguo mariganirwo kwa ihinda ni marakara mao kuri thirikari. Ino ni dialogue ya President Ruto ya gwika siasa kuma mashinani na weterere wone budget yayo uria kubeyo mpesa nyingi. Undu umwe a Kenya na atongoria maretikaniria ni ati kioneki giki ni kiega kanwa-ini na meciria-ini no gwakinya ni aria mabati gugikinyaniria hau niho maracorera mukururo mutune kuona makoretwo na unduire wa kanua maguta na kuhunjia mai makinywa ndibei. Wote viongozi wote tushikane mikono tuijenge Kenya. Hado ni Hainoro TV yetawo Gitonga wa Wambui. Wananchi wote